Uzibangele amazwi abushelelezi waphinde wathola inhlamvu umculi kaMaskandi obizwa ngoMfezi Emnyama. Sanibonani kuphi nakuphi la kufuneka lombosa nje manje ubungelalane-ke umathinto waceba isitombi umqomela amehlaka eziboqomela imali thibwazi sangaba science ekhomofuleni ngifica social nathi nathi mntana umuntu ongiqomana lona ngomba ukutshela la sifisa ukutshela ukuthi bangabula ekhaya mntana esikhaya sijabule kakhulu ukuthi ube yilungu layo-ke iGolva TV ungakhohlwa-ke ukuthi uma usuku lakho lokuqala la upresse usubscribe button ushare uphinde ucomment ukhuluma konke uma usubscribe ayikho imali ehamba kodwa-ke so senze kube wena oqala uthola notification uma-ke sekufaka le video yakho ehamba phambili. Umculi kaMaskandi obizwa ngoMfezi Emnyama uzithelele amazinyo abushelelezi emva kokuba-ke akhiphe istatement sithi-ke uyacela ukuthi uKhuzani ahambe ayomela uMaskandi laphana-ke phesheya kwezilwandle kuma-Grammy Award. Uzokhumbula-ke ukuthi kusanda kuphuma ama-result ama-Grammy Award lapha khona-ke kuwine uNomcebo Zikode waphinde kwawina kanye naye-ke ngisamkhumbula omunye umculi igama lakhe. Kodwa-ke istatement seMfezi Emnyama sifundeke kanje: lama-Grammy Award atholakala kanjani? Sithumele uKhuzani ayosimela njengenjwayelo abanye abathule du. Cha, kuzobe kungethi sonke thina boMaskandi. Nizwile lapho ngenhla, nizwile nalapho emuva. La mazwi ashiwo yona-ke iMfezi Emnyama. Uyakhumbula-ke ukuthi igcokama like laveza ukuthi liyafisa ukuthi lijoyine ama-Grammy Award njengoba-ke laziwa kahle ukuthi ama-award la eSouth Africa alisawadlaleli. Kodwa libe seliveza ukuthi ama-Grammy Award wona ama-award asenobulungiswa kakhulu kanti la eSouth Africa usuwina ngisho ungawinanga. Wasethina-ke uma ngabe ufuna ukubona ukuthi abantu bayamthanda hambe emcimbini lapho khona-ke ume nefoni yakho ngaphambili ukuze-ke ukwazi ukuthi ubone ukuthi yena uthandwa kangakanani. Amazwi lawa eMfezi aqhubeke athi abanye abathule du. Uma ethi abanye abathule du ingakho-ke sekulandelana le nkulumo ukuthi qhathanise ingane yakwethu kanti-ke ube eseyitholela inhlamba ehamba phambili laphana-ke aphinde naye waphendula okuyinto engeyinhle kahle ukuphendula abantu. Kodwa-ke istatement sifundeke kanje: kanti-ke umvelase sitsha segazi wasemsinga ube-ke sethi kodwa-ke lento yakho yokuba isincela mthondo yezinye izinsizwa imbi. Wasefaka-ke amakhanda abalisayo laphana wafaka nelahla emgqomeni. Uzokhumbula ukuthi umuntu mefaka lela khanda suke kulahlile bakile. Yaphendula-ke iMfezi Emnyama laphana-ke yasithi nciphisa amagama mvelengqa ngisathani wasemsinga. Made kakhulu bhuti. Abantu abaningi bakhulumile bayixeka iMfezi baxeka naye-ke umvelase laphana. Siyafisa ukuza uvo lakho kanti-ke ngaphandle kokuthi siza uvo lakho ungakhohlwa ukusubscribe phinde usilandele kwinkundla zokuxhumana okulandela no Facebook, Twitter, Instagram.